Muri Sierra Leone abasirikare bigometse ku butegetsi kuri iki cyumweru bagabye ibitero ku kigo cya gisirikare, kuri gereza no mu tundi duce two mu murwa mukuru. Abagera kuri 20 barapfa naho abagororwa hafi 2000 baratoroka. Muri Burkina Faso naho abajihadiste bagabye igitero ku kigo cya gisirikare mu mujyi wa Djibo. Ababibonye babwiye ibiro ntaramakuru by'Abafaransa AFP ko umubare munini w'abajihadiste waguye aho, ariko hari n'abasirikare b'igihugu bapfuye. Imvura nyinshi yateje imyuzure mu mujyi wa Dolo ho muri Somalia yatangiye kugenza make, ariko imiryango y'ubutabazi yatanze impuruza ko indwara z'ibyorezo zica zishobora kwiyongera bitewe n'uko imvura yasenye ubwiherero igasiba n'amariba. Urukiko rukuru rwo muri Kenya kuri wa kabiri rwanzuye ko umusoro wa 1.9% ugenewe gutangwa mu kubaka amazu aciriritse unyuranije n'amategeko. Ejo kuwa mbere muri Afurika y'Epfo ibyuma bizamura cyangwa bimanura abantu mu nyubako ndende bizwi nka Asanseri byahanutse muri metero zigera kuri 200. Abakozi bakoraga aho 11 barapfa, abandi 75 barakomereka.